Ekinde ma Kenya riwore gi pinje duto e chakruok puonj mar lwenje mag kit chwech mabiro timore kuom ndalo 16. Riwruok makedo ne ratich nyithindo manyiri e kaunti ma Kajiado ochano tuke mokelo kanyakla timbe 23. Kano wuoyo gi jofwambo jokanyo maloso tukegi lero ni joma yowuoyi ema osetudi gi rocho ratich wakeini pacho ka gilero ni gibiro tiyo gi tukegi mar puonjo yowuoyi e wi rito ratich wakeini. Tuke machalo gi mae bende osebed kibago e kaunti ma Kajiado kama lipode mathoth osego e wi nyange mar nyithindo manyiri kaachiel gi iye ma ohiu ma osegolo nyithindo manyiri sikunde kendo kethonegi somo. Na shughuli za empowering of girls. Tuko na leadership academy ya wasichana, tuko na scholarship program ambaye the biggest percentage ya watu ambaye wako pale ni wasichana, na pia tuko na rescue center ya kurescue wasichana ambaye wako at risk of FGM and early marriages. So siku ya leo kulete wanaume on board na katika shughuli zetu ni siku kubwa sana kwetu. Malengo yetu kuu ni kuhakikisha pia sauti ya mvulana pia iko na nafasi katika hii mambo ya gender equality. Ni kwamba tumezingatia sana sauti ya msichana, lakini tumemtenga mvulana katika hii safari ya kuachieve gender equality. Kwa hivyo shughuli kubwa ni kuwahusisha wanaume katika hii vita dhidi ya gender based violence, hasa kwa hizi siku 16 ya activism against gender based violence. Tunashukuru sana kwa tournament kama hii kwa sababu imepatia the players ambao ni the men wale tuko nao hapa leo opportunity ya kuwa ambassadors wa championing for the elimination of gender based violence, and vile pia tunapata opportunity ya vijana kushowcase